Reka mbahe ikaze mwese nshuti bakunzi ba Ivan Diaz 250 nizera ko mukomeje kuba mugenda munyurwa na byose dukomeza kugenda tuba agezaho. Aka nika akanya n'ubundi tugenda tubagezaho biba bigenda bivugwa kandi bigezwe hariko cyane dugaruka muri siporo ndetse n'ibindi bikomeza kugenda bibagezwaho byose. Nekereza ko nta handi wabisanga uretse kuri Ivan Diaz 250. Dukomeza kubasaba n'ubundi inkunga yanyu yo gukora subscribe ndetse kandi ibitekerezo byanyu nabyo ni nyamibwa. Ikindi kandi ujye wibuka no gukora kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uwa mbere umenya menshi mu makuru abagezweho tuba agezaho. Reka duhite tuza tujye muri ekipe ya Rayon Sport. Iyi ekipe yo ntago igibura amakuru ayivugwamo. Ubu ngubu ikigezweho kirimo kiravugwa nuko ekipe ya Rayon Sport yamaze kwemeza ko igiye kujyana ikirego cyayo muri CAF nyuma yaho Ferwafa ibahaye umwanzuro batishimiye wemezaga ko ekipe ya AS Kigali ari izasohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Reka dusubire inyuma gatoya ku ntango y'ikibazo. Hari mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ubwo komisiyo ishinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bashingiye ku itegeko rya CAF bemeje ko AS Kigali ariyo izasohokera u Rwanda mu irushanwa ry'amakipe yatwaye ibikombe wayo CAF Confederations Cup. Iyi myanzuro ya komisiyo yaje gushyikirizwa komite ya Ferwafa kugira ngo iyikorere ubusesenguzi n'ubugorangingo ubundi ibone gufata umwanzuro ndakuka kuri ekipe izasohokana na APRFC mu mikino nyafurika. Komite nyobozi ya Ferwafa yaje guterana yemeza umwanzuro wa komisiyo ishinzwe amarushanwa ko ari ntakuka. Ubwo shampiyona yahagarikwaga mu Rwanda, Ferwafa yahise yemeza yuko ekipe ya APRFC ihawe igikombe cyihitike yo kuzahagararira u Rwanda mu mikino y'amakipe yabaye aya mbere wayo. Iryo shanwa ryo rya CAF Champions League, gusa ntibatangaza ekipe bazajyana nayo mu mikino ya CAF Confederations Cup. Nyamara mu nama yaje guhuza ama ekipe 16 yo mu cyiciro cya mbere haje kwemezwa yuko umwaka w'imikino 2019-2020 usozwa imburagihe, igikombe kigahabwa ekipe ya APR. Hanyuma abanyamuryango baza gutanga ibitekerezo byo kuba ekipe izasohokera u Rwanda muri CAF Confederations Cup ari Rayon Sport yasoje iri ku mwanya wa kabiri. Ndetse icyo gihe baje no kwemeza ko nta ekipe izigera imanuka mu cyiciro cya kabiri, nyamara ibyo byose byaje kwirengagizwa. Ferwafa na komisiyo yayishinzwe amarushanwa bakaba baragenderaga ku ngingo ya 6 y'amategeko yagengaga kwitabira imikino ya CAF Confederations Cup ya 2019-2020, aho bavuga ko mu gihe igikombe cy'igihugu kitabaye, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu rishobora kohereza ekipe yari yakinnye iryo rushanwa mu mwaka wabanje. Cyane ko twebwe mu Rwanda nta tegeko risobanutse Ferwafa ifite risobanura ekipe igomba gusohokera u Rwanda mu irushanwa rya CAF Confederation Cup umwaka ubuzakurikiraho mu gihe ryaba ritabaye. Gusa nanone iyo ugenekereje ugasanisha n'amategeko asanzwe ahari, usanga ekipe ya Rayon Sport ariyo yari ifite amahirwe menshi yo kuzasohoka mu marushanwa ya CAF y'umwaka utaha. Gusa ariko nanone na ekipe ya AS Kigali nta wabura kuvuga ko bidashoboka ko yasohokera u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup mu gihe amategeko ya CAF agenga irushanwa n'ubundi akemeza amaginga yangaya ko ekipe ya AS Kigali ariyo igomba kuzasohoka. Ari nabyo byanatumye n'ubundi komite nyobozi ya Ferwafa ndetse na komisiyo y'amarushanwa bemeza ko AS Kigali ari igomba kuzasohokera u Rwanda. Gusa nyuma y'iyo myanzuro ya Ferwafa na komisiyo yayo ishinzwe amarushanwa, Rayon Sport ntago byayishimishije kuko yaje kwandika isaba Ferwafa ko yahindura umwanzuro yafashe ku makipe azasohokera u Rwanda ikaba yaboneka muri ayo makipe abiri. Hari kuwa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa 9 nibwo Rayon Sport yagejeje ibaruwa kwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa isaba ko umwanzuro wari uherutse gufatwa ku makipe azasohoka wahinduka. Muri ibaruwa ekipe ya Rayon Sport yavugaga ko imyanzuro yafashwe ku makipe agomba guhagararira u Rwanda, haba APR izahagararira u Rwanda mu mikino ya Champions League nyafurika ndetse na AS Kigali mu mikino ya CAF Confederations Cup, yose idakurikije amategeko, bityo ikabisaba ko barenganurwa. Rayon Sport avugaga ko uyu mwanzuro
yawumvishe mu itangazamakuru itanumva uburyo Ferwafa ivuga ko uyu mwaka nta gikombe cy'amahoro cyabaye kandi barakinnye bakanagera muri 1/8, bityo itegeko bagendeyeho rivuga ko kuba igikombe cy'amahoro kitarabaye hagomba gusohoka AS Kigali nta shingiro bifite. Iyi baruwa kandi yanavugaga ko niba igikombe cy'amahoro byaranzuye ko kitabaye, bityo kuba APR izasohokera u Rwanda nka ekipe yatwaye igikombe cya shampiyona kandi nacyo kitararangiye bitaranyuze mu mucyo. Rayon Sport ikavuga ko ubwo naho ngaho bari kureba ekipe yatwaye shampiyona mu mwaka w'imikino wa 2018 2019 ariyo ya Rayon Sport. Dore uko Rayon Sport yaje gusobanura ibyifuzo byayo muri iyo baruwa. Iyi baruwa yagize iti: Bwana Perezida, nkuko ibikombe byose byari birimo gukinwa bikaza guhagarara kubera ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus, ntimwari gufata umwanzuro mwemeza ko kitakinwe. Bityo tukaba dusanga nkuko mu kugena ekipe izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo mutavuze ko shampiyona itabaye, ahubwo ikaba yarabaye igasozwa mbere y'imikino yose, no ku gikombe cy'amahoro mwari kwemeza ko cyakinwe ariko ntikirangire, maze mugafata umwanzuro mukagendera ku nama yatanzwe n'abanyamuryango mu nama yabaye nkuko twabivuze. Kubera iyo mpamvu tukaba tubandikiye tubasaba guhindura umwanzuro mwafashe, tukaba ari twe tuzasohokera u Rwanda muri ubwo buryo bukurikira. Niba mwemeje ko imikino ihagarara nkuko mwabyemeje n'amarushanwa twarimo yose agasozwa mbere y'igihe, turasaba ko icyo gihe hazasohoka ekipe yari iya mbere ku rutonde rwa shampiyona igasohokera u Rwanda mu mikino y'amakipe yabaye aya mbere iwayo, ekipe ari iya kabiri ikazasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo nkuko byifujwe n'abanyamuryango mu nama yaduhuje. Nkuko muvuga ko ekipe izasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo ari yatwaye igikombe giheruka cy'amahoro kuko kitarangiye, aho akaba ari naho mwashingiye mwemeza ko hazasohoka AS Kigali, ubwo iryo tegeko ryanakubahizwa kuri ekipe izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo kuko na shampiyona itarangiye, bityo tukaba ari twe twasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo kuko na shampiyona itarangiye, bityo tukaba ari twe tuzasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo kuko nitwe twari twatwaye shampiyona ya 2018 2019. Ati mubigize mutyo tukaba dusanga mwaba muturenganuye. Nyuma y'ibyo byose tumaze kuba tubanyuriramo, ubu noneho igihari nuko Rayon Sport igiye kwimurira muri CAF ikirego cyayo cyo gusohokera u Rwanda. Cyane ko nyuma yo gutanga iki kirego, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryaje kumenyesha Rayon Sport ko imyanzuro yafashwe mbere ku makipe azasohokera u Rwanda ko itazahinduka. Ibi byose nibyo bitumye Rayon Sport ifata umwanzuro wo kwimurira ikirego cyayo mu mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ngira ngo iki kibazo cya Rayon Sport cyose tumaze kukinyuramo, ubwo ndizera namwe mumaze kumenya aho ibintu bihagaze, ndetse muri n'abaca urubanza ndumva mwaruca mugendeye kuri byose tumaze kuba abwira muri rusange. Reka dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza, mukomeza gukunda no gukurikira n'ubundi ibyo tubagezaho kuri Ivan Diaz 250 channel ya YouTube ibagerera hirya no hino.